Dobro večer, Domagoj Margetić. Dobro večer, Vasko. Krvave balkanske milijarde. Ovo je vaša knjiga, znači vtoro dopunjeno izdanje. Tako je, to je drugo dopunjeno izdanje. Dakle, od prvog je jedno 200 i nešto stranica dodatnih dopunjeno. Kada može se nabavi? Pa jedino kod mene, dakle nije moguće kupiti nigdje po knjižarama. Knjižare to ne žele, da li iz straha, da li iz čega, ja to ne znam. Tako da jedino kod mene se može nabaviti. Ljudi mi se jave najčešće mailom. Znači na Twitter nalog Domagoj Margetić. Ili na Facebooku, ili na Twitteru. Na Facebook može da vidat i vi im je prakete knjiga. To mislim vredi da se pročita, 700 i nešto strani. Pa to je onako više dokument vremena. To je 20 godina istraživanja svega onog iza raspada Jugoslavije, iza kulisa raspada Jugoslavije, što oni su htjeli zapravo sakriti. Sve te procese koje nisu htjeli da se zna. Vjerojatno najdobra knjiga koja go odslikova, koja go objasnova cijeli taj proces što se slučava po raspadot na poranešna Safara Jugoslavija. Pa da, sve te interese. Pozadi zavesata, pozadi to što se prava ili kako se prava vojni i tako. Tako je. Sve te interese zakulisne, pozadinu tih procesa, što se dogovaralo, što su, ne znam, Tuđman, Milošević, Gligorov, Alija Izetbegović, Milan Kučan, što su sve dogovarali iza kulisa onoga što smo mi znali iz javno dostupnih informacija. I dobro, Domagoj, poveke se milijardi ili poveke se krvavi? Šta je? Pa, one su i krvave i milijarde. Krvave su zato jer su oni, da bi se taj doista ogroman, nezamisliv novac iz bivše Jugoslavije mogao pljačkat kao plijen, oni su morali napraviti rat kao scenografiju, kao kulisu iza koje su pljačkali sve nas zajedno. Inače, da nije bilo rata, mi bi vidjeli da oni kradu, vidjeli bi da se odnosi, vidjeli bi da neko postaje milijarder preko noći. Međutim, bili smo okupirani ratom, nismo vidjeli te procese, kad je rat završio, to je sve već bilo gotovo. To je beše ukradeno. Sve, tako je. Od kada da počneme, aj Borka Vučić. Ja si vi sme intervjuirali Borka Vučić, jedna visoka 1,50 m. Tako je, mala ženica. Mala, su jedni prodorni plavi oči, a narekува bankarot na Milošević. Tako. Zaginува во сомнителни околности. Кола je udirana pešački premin i... Tako, ona je poginula u toj sumnjivoj saobraćajnoj nesreći, koja nikad, istraga je završena u par sati, dakle nikad ozbiljne istrage nije bilo. U vrijeme kad je ona poginula, ministar unutarnjih poslova Srbije je bio Ivica Dačić, koji je bio neposredno zainteresiran da Borka šuti. Jer što je? Oni su nakon pada Miloševića trebali žrtvu koga će optužiti da je krao. Milošević morali su ga isporučiti Hagu, Mira Marković je pobjegla, neki drugi su bili nedodirljivi, nekog su trebali. Oni su htjeli sve svaliti na Borku. Da je Borka zapravo kriva, jer je Borka ta koja je prebacivala novac na tajne račune. Borka je kriva za sve. Tako neko mora biti. I ona je doslovno to meni rekla kad smo se mi prvi put vidjeli u hotelu Slavija u Beogradu. Ona je rekla, jel oni hoće, sine, da Borka bude kriva. Sad će da vide kako je Borka kriva. I ona je odlučila progovoriti. Naravno, prvi neposredni koji je bio nekako na udaru Borke Vučić je bio Ivica Dačić. Jer je ona smatrala, ona je bila član SPS-a i smatrala je da Ivica Dačić je treba zaštititi, da treba stati iza nje. Ivica, znači biše portparol na SPS vo vremena Miloševića. Tako je. Kasnije predsjednik SPS-a. Tako je. Međutim, Dačić je nju, da kažemo, izdao. I ona se osjećala doslovno izdanom i odlučila je progovoriti o svim tim zakulisnim igrama, što naravno Dačiću nije odgovaralo. Jer to onda uvlači u cijelu tu pljačkašku priču sam SPS kao stranku. Domagoj, mnogo interesno, naprimjer, jaz koja snimam Borka Vučić, jaz snimam vo neziната kancelarija, toga se bavi so zemljodelski proizvodi, promocija na zemljodelski proizvodi i tako natamo, no je vo kancelariji koji se vo sobstvenost na Coca-Cola. Coca-Cola firma od Kipara otvara firma za stapništvo, dobiva za prostorot na поранешна Југославија и тука е сместена Борка Вучич. И на прашањето како правевте сметки, фирми, банки на Кипар, кои се санкциите кон Сарајево, да беше, ама нас американците не дадоа формулата.
Американци со и дали Tako. Да, верувате вие во тие збори дека американците ми дале формулите, бидејќи Милошевиќ беше банкар, отвараше банки во Њујорк. Tako je, nemamo šta tu vjerovati ili ne vjerovati. Postoje dokumenti. Ovdje je to detaljno objavljeno. Jer je jedan američki novinar koji je porijeklom iz Jugoslavije, Jerry Blašković, on je umro u međuvremenu, međutim on je meni dao na raspolaganje svu svoju osobnu arhivu novinarsku, gdje je istraživao te bankarske veze Slobodana Miloševića i Borke Vučić u Americi sa Brentom Scoffordom, sa Eaglebergerom i sa drugim igračima i kako je osnivana ta mreža firmi i banaka, malih banaka u dogovoru s Amerikancima još krajem 80-ih godina. Tad je sve počelo. Cijela mreža. I to su već tada radili Borka Vučić i Slobodan Milošević. Kasnije mi je, dakle, te dokumente mi je Jerry Blašković dao negdje 2000. ako se dobro sjećam, a Borka mi je kasnije sve to potvrdila. Ja sam rekao, vidite, evo, doktor Blašković mi je tu iz Kalifornije dao ove dokumente. Ono kaže, da, sve je to precizno točno. Tako da sam ja, to je tu vrlo detaljno, ta američka veza. Detaljno. U kojoj mjeri su američki visoki dužnosnici, Lawrence Eagleberger nije bilo ko. Da, беше zamjenik državnog sekretara. Državnog tajnika, tako je SAD-a. James Baker, da. Tako je. Znači, ne bilo ko. On je bio direktno involviran u te procese. Jugoamerika. Tako je, Anglo-Jugoslav Bank Limited je tako nastala. Jer su oni savjetovali da se ta mreža firmi organizira. I onda kad je došlo do raspada Jugoslavije, samo su nastavili gdje su stali. Boško Kostić беше на Anglo-Jugoslav банка. Tako je. Подоцна мислам дека на Raiffeisen банка беше во Белград. Tako je. I vi vidite da su sve banke koje su kasnije nastajale, nakon 90-ih, su nastajale na toj infrastrukturi, baš ovo što ste rekli, Raiffeisen banka, Hypo banka, da ne govorim, jel? NLB banka. To su sve banke koje su nastale na toj infrastrukturi i one u stvari nisu strane banke, nego su one franšize stranih banaka. Šta znači franšiza strane banke? Znači da je RBA banka, Raiffeisen banka, dala svoj logotip da ju oni stave kao svoj. I to su te zakulisne igre u kojima sudjeluju međunarodne ozbiljne bankarske grupacije. A kapital? Kapital od čife? Pa kapital je prljavi ovaj iz bivše Jugoslavije. Koji se vraća? Naravno. Pa vidite, ima jedna situacija koja to oslikava vrlo plastično. Ruši se Hypo grupa, jel? Ispada afera Hypo u Europi, ja sam u tom neposredno sudjelovao. Vije vadite aferata Hypo. Tako je. Ivo Sanader i tako naprijed. Tako je. Raspada se Hypo banka i doslovno preko noći ko preuzima sve poslove i komitente Hypo grupe na Balkanu? Sberbank. Ova ruska. Ali šta je? Oni su morali, znači tu Europska unija je tad krenula u istraživanje tokova novca i da se ne bi otvorili svi ti procesi do unatrag 80-ih godina, jer ja sam svjedočio o tome i u Europskom parlamentu i pred Europskom komisijom, tako da znam vrlo detaljno šta se sve događalo. Da se ne bi otvorili ti procesi pred europskim institucijama, oni su morali na brzinu naći gdje će taj novac prebaciti. Jer bi im blokirali. Nisu nikog mogli naći. U tom trenutku, jer već u Europskoj uniji vrijede drugačija financijska pravila i onda su morali napraviti aranžman s Rusima. Šta su tu napravili Rusi? Rekli su može, ali na isti način koji i ovi. Nećete preko Sberbanke Moskva da nas ne uvučete u probleme. Nego ćemo vam mi dati franšizu. I šta su oni napravili? Šta je Sberbanka Beograd? Pa tamo je Dinkić, ako ne se... Tako je, kako to da je na jednom Dinkić? Mlađan Dinkić. Pa kako to? Poraneće ministra, koji trebaše pariti od Kipar da ga vrati. Pa shvaćate? Dakle, to sve ista ekipa. I šta sad, Rusi vole Mlađana Dinkića pa su ga stavili? Ne. Nego su Rusi dali njima franšizu Sberbanke, oni sa franšizom osnivaju Sberbank International gdje? Opet u Austriji. Cijelo vrijeme u Austriji. Cijelo vrijeme u Austriji. I onda Sberbank International u Austriji osniva
Sberbank Beograd, Sberbank Zagreb, Sberbank Banja Luka i Sarajevo i tako dalje. Sberbank u Crnoj Gori. Znači, ali to je Sberbank International Austrija, a ne Moskva. Pola Hrvatska je сега во рацете на Сбербанка. Мислам дека имотот на Тодорич заврши кај Сбербанка. И šta se događa kad Sberbank pada prije 2 godine? Šta se događa? To je svima promaknulo ispod radara. Znači, Sberbank ovdje zbog sankcija preko noći pada. Vojната во Украина. Tako je. Šta se događa? U nedjelju vlada Plenkovićeva donosi odluku da će državna banka, Poštanska banka, u nedjelju, kad ne radi ni vlada ni banka, za Boga miloga, u nedjelju će kupiti Sberbank da ne padne. I Sberbank Hrvatska postaje šta? Državna banka. Vi znači je podržavujete. Tako je. A zašto? To nije ekonomska računica. Ona u tom trenutku da je pala, ona bi doduše ugrozila neke poslovne subjekte, ali ne bi ugrozila financijski sistem kao takav. To ne bi. Ide u stečaj, otvori se stečaj. Mnogo banki. Tako je. Ali šta se onda događa? Ako se otvara stečaj banke, onda više ne možete sakriti tajnu. Onda u stečaju sve transakcije, svi dokumenti izlaze na vidjelo na sudu. Više nema, onda to ćemo u tajnosti baciti u ladicu. Da se to ne bi dogodilo, da u stečaju se ne bi otkrilo kako su balkanske elite preko Sberbanke zapravo sakrile onaj novac inicijalni još od 90-ih i 80-ih, oni su podržavili Sberbanku Hrvatska. I Plenković im je završio, znači... Tako je. Se guba I ona i sad, i ovog trenutka je to državna banka. Znači, samo gi skrija tragite. Tako je. So pepel gi posipa i to niko je veke... Samo da se sakrije trag, jer to koliko je bitno Plenkoviću i HDZ-u, toliko je bitno i Beogradu. Vi cijelo vreme velite... Toliko je bitno i Sarajevu. Da. Svima. Vие Домагој велите cijelo vreme дека таа врска Белград и Загреб функционира безпрекорно. И во време на војна, и пред војна, и sad, ovog trenutka. Oni se sad tobože svađaju. Znači, Vučić napada njih, oni napadaju Vučića. Ping-pong. Tako je. Ako je to tako, ako je taj sukob stvarno postoji, pa onda je li vama logično da će ilegalna nafta iz Srbije nesmetano prolaziti u Hrvatsku i onda u Europsku uniju preko Hrvatske ako je sukob sa Beogradom? Ne, to je fingirani sukob. U ovom trenutku sva ona nafta koja je u Europi pod embargom dolazi u Europu preko Hrvatske, a u Hrvatsku preko Srbije. Имаше една афера, нели, со нафта Хрватска која во Италија. Тако е. Кај што ДДВ не се плаќала. Ali sve to, dakle, ja ne bi imao nijedan dokument da oni nisu zeznuli, recimo, po hrvatskim zakonima imate više razina šta morate zadovoljiti kad je transfer nafte u pitanju, pa tako imate organizatora prijevoza, koji ne smije biti ni špediter, ni prevoznik, nego mora biti neovisna firma. I oni su za taj transport te ilegalne nafte preko Srbije i Hrvatske za Europsku uniju koristili jednu firmu tu kraj Zagreba. Šta se događa? Zeznuli su čovjeka, nisu mu platili neke račune oko 800.000 eura. I čovjek je skoro bankrotirao zbog toga. I on mi je donio te dokumente gdje se vidi kako srpska carina krivotvori deklaracije i onda hrvatska carina krivotvori deklaracije. Znači, Domagoj, znači ima špedicija taka? Ima organizator prevoza. I transport prevoz. Znači, tri firmi mora da ima za da bi zadovoljeni standardi. I naravno morate imati carinu koja će lažirati papire. Od kada je ta nafta? Ta je ruska. To je sad, to se sve događa i ovog trenutka. Je li to ruska neka nafta? Da, naravno. Koji ide preko Srbije pa onda ulazi u Hrvatsku? Ulazi u Hrvatsku, postaje Hrvatska. Da. I onda je nafta na Evropsku uniju. Naravno. I sad vi kad Vaskog gledate, po tom ispada da Srbija, Hrvatska i Bosna imaju zajedno više nafte nego Kuvajt, Saudija Arabija i svi ovi zajedno.
Pa dobro, rodila nafta. Pa ove godine je ono bilo... Dobro vreme, kiša pala i tako rodila nafta. Znači, to svako pametan vidi da ne može štimat. Ке ве вратам на Вучич, втор дел на интервјуто. Ајде тука да завршиме приказната за кипарските пари. Вие сметате дека тие кипарски пари се причината за атентат на Зоран Џинџич. Тако е. Дека тоа е суштината, дека сте имале еден разговор, дека сте имале, па таму била Верица Барач, ако не се лажам, значи таа делна екипа, Велја Илич. Велја Илич, он још увиек е жив, може човек и сведочи. Тоа е таа екипа, дека тоа му доаѓа до глава на Зоран Џинџич. Дека не е свесен која е позадината, која е опасноста на тие кипарски пари. Он je mislio, mi ćemo, bukvalno, dakle ja znam kad smo mi razgovarali, on je mislio to je 10 tajnih računa, mi ćemo to sve naći, uzeti taj novac, prebaciti u državni budžet Srbije i riješili smo aferu. I on će ispuniti svoje obećanje biračima. Međutim, nije znao da se iza svega krije dogovor Zagreba-Beograda, Zagreba-Beograda i Sarajeva, Zagreba-Beograda, Sarajeva i Podgorice i da je to puno šira igra. Da tu nije bio samo novac koji je iz nekog ministarstva iz Beograda iznesen na tajne račune. Ne. Taj novac nije išao na Cipar samo avionima. Taj novac je prebacivan i na Zagrebačku banku i na Dubrovačku banku. Ovdje recimo imate objavljene brojeve računa, šifre, sve u Dubrovačkoj banci, dakle u sred rata. Zamislite tu situaciju. Govorimo na opsada na Dubrovnika. Tako je, u sred opsade Dubrovnika. Di Milošević drži preko 20 tajnih računa u Dubrovačkoj banci Dubrovnik. Dubrovačka banka? Tako je. Ko je direktor? Direktor je Neven Barać. Zašto? Tako je. Zašto Milošević to otvara u Dubrovačkoj banci? I to meni Neven, imate to u knjizi detaljno intervju s Nevenom Baraćem. Zašto Nevena? Jer Neven i on se znaju još iz Udružene banke Jugoslavije. Ko bi je zajedno? Tako je. I imao je povjerenja u Nevena i tražio je, inzistirao je da ti računi budu otvoreni preko Nevena Baraća u Dubrovačkoj banci. Koga je тој прв човек на Белбанка, Милошевич. Так. А заменик му е овој што е Бошко Костич, е отвара македонските девизни резерви во еден временски период, еден дел се чуваат во Англо-Југослав банка, значи тоа е сериозен систем. Tako je. I ono što je interesantno recimo posebno za Makedoniju. Zašto recimo kad Makedonija polaže ne beznačajno nego praktički cjelokupne svoje devizne rezerve, povjerava Anglo-Jugoslav Bank Limited u Londonu. Ko je vlasnik te banke u tom trenutku? Zagreb i Beograd. Zašto Makedonija ne inzistira u tom trenutku? Ako mi svoje milijarde rezervi držimo kod vas u banci, zašto ne inzistira na nekom kontrolnom paketu da barem ima nekog u nadzornom odboru? Ne. Makedonija povjerava sav svoj novac banci koju kontroliraju Zagreb i Beograd. Znači si okupuje mirot. Kupuje si svoj mir. S jedne strane kupuje mir, s druge strane kupuje ulaznicu za buduće operacije na Balkanu. Tako je. Ko je Franjo Luković, togaš direktor Franjo Luković tada kontrolira hrvatski dio i oni su ti koji imenuju u jednom trenutku 90-ih uprave banke imenuju zajedno Borka Vučić i Franjo Luković, jer su oni predstavnici udjela Zagreba i Beograda. Двете најголеми банки. Tako je. Dobro, домоги, да речеме тој земонски клан, еден дел на земонски клан после атентатот на Зоран Џинџич, кој вели е убиен поради овие средства на Кипар кој се чува, се крие тука во Загреб. И браќата Симович, и Сретко Калинич, нели тука, мислам дека на Сава, како се таа населба на реката Сава, дека тука се шетале Симович на Јарун и Сретко Калинич, кај што се за женска се пушкараат, се пукаат помеѓу себе. Oni su dobili najlegalnije, dakle, ja sam o tome čak svjedočio na sudu u Zagrebu. Oni su, to je, nažalost, tek kad je međunarodna zajednica tražila da se to istraži, jer Europskoj uniji je bilo stalo da prije nek što Hrvatska uđe, da se raščisti ko to putuje s hrvatskim papirima, jer kad Hrvatska uđe u Europsku uniju, svi će ti mafijaši imati europske papire. Pa slušaj, da. I nikad se to ne bi raščistilo da nije bilo traženja međunarodne zajednice.
I onda je bilo jasno, znači, njima su tu, evo, mi sjedimo u centru Zagreba, malo dalje, niti 50 metara zračne linije, oni su došli legalno u policijsku upravu, a već su bile za njima međunarodne tjeralice, oni su ušli, došli, direktor policije, iz direktorata policije Milijan Brkić Vaso je naredio službenicima policijske uprave Zagrebačke ovdje u Petrinjskoj, konkretno službenici Radi Cvetković, da mora izdati dokumente tim ljudima. I onda poimence, svaki put bi nazvao, znači za svakog od njih bi nazvao Milijan Brkić, gospođu Cvetković, izdao joj nalog, moraš izdat dokumente i ona nema izbora. Jer on kao, mislim da je tad bio zamjenik ravnatelja policije, ima to pravo. Diskreciono pravo. Tako je. Zamjenik ravnatelja policije, ravnatelj policije, ministar, oni imaju pravo diskreciono nekom dati hrvatske papire. To je model hrvatski na davanje pasoši na kriminalci. Tako je. Ko Hrvatska stanova členka na Evropsku uniju, go prezima Makedonija i velat istujete to je model, to je hrvatski model. Sve je to isto. I na ove dijelovi naš haljarski klan im dava pasoši so makedonski imenju i po Ukrajina, ako se puškara, ako se puka predvojnata v Kijev, be so makedonski pasoši. Tako je. I to nikad nije do kraja, recimo kad je bilo to suđenje u Zagrebu za te pasoše, mafiji, ja sam bio jedan od glavnih svjedoka. Oni su moje svjedočenje podijelili na A i B. Tu gdje sam ja spominjao imena ovih visokih dužnosnika koji su izdavali naloge, taj dio su maknuli, a sudu su predali samo ovaj dio gdje ja spominjem policijske službenike koji su samo izvršavali naloge. Po nisko nivo. I kad sam ja došao svjedočit, mene sutkinja pita, dobro gospodine Margetić, znači gospođa Cvetković je izdala njemu taj dokument. Ja kažem da. Ali gospođa Cvetković je dobila nalog da to mora napraviti. Osim toga, ako je gospođa Cvetković u to upetljana, zašto bi ona meni, ko novinaru, davala te informacije? Jer meni je ta gospođa Cvetković odala cijelu tu šemu. Zašto bi ona to napravila ako je ona u tom sudjelovala? Nije. Ona je samo izvršavala nalog, nije imala izbora. Neko je dal nalog. Tako je. A nju je savjest pekla, ona je meni ko novinaru sve to ispričala. Znači ova zemunski klan, site tija pasoši tu kad se zimate? Tu! Oni nisu dobivali pasoše u konzulatu kao što oni to pričaju. Oni su tu u sred Zagreba ušli u policiju. Mislim neka makedonska ambasada je na ako ne, blizu, ili sosednata ulica do Petrinjske. Tako. Dobro, vija befti vohak 4 mjeseci, tako? Tako je. Za odavanje na državna... Tajne dokumente. Zbog odaje tajnih dokumenta Haškog tribunala, oni su me osudili za nepoštivanje suda. Što tad nije bilo. Mesić li ve prijavili? Da. Mesićevo svjedočenje i još neke dokumente sam ja objavio. Kako se gledate su Ljube Boškovski, ovaj naš ministar za... Mi smo bili zajedno na odjelu. Mi smo se znali i od ranije, ali smo bili zajedno na odjelu Boškovski i ja, tako da on nam je kuhao, on je bio... Jego, znate, Ljube Boškovski od Istra, pretpostavljam. Tako je, još ili on ima bale tamo ova... Tako je, on i dan danas, evo i ovo ljeto smo se vidjeli stjecajem okolnosti kod njega u restoranu u Balama, tako da on dole sad još investira, radi neke nove projekte i tako dalje. Beše vraboten v ova duvanska industrija Rovinja, ako ne se. Tako je, tako. Така да dođe tuka neli da raboti, počne biznis da pravi. Tako je. On je radio u TDR-u, onda je napravio taj svoj početni biznis koji je bio samo ta restauracija Lav, onda je kasnije i apartmane i tako dalje, kasnije se to širilo, tako da je sad to ozbiljan turistički biznis. Ivo Sanader, Hypo banka, pa je Ivo Sanader v toj moment verjetno jedan od najmoknite premijeri. Ne na prostor na poranejše Jugoslavije, tuku vo cijele Evrope, vi je vadite ta afera. I zašto avstrijske ta banke? Gledajte, pred 10 dena, mislim da ovaj prv čovjek na fondacija Heritage veli, deka avstrijska ta banka, Raiffeisen banka, je stavena na, ili ke bi da stavena na amerikanska crna lista, poredi učestvo vo finansiranje nekoj projekti vo vojna v Ukrajina i
perenje pari ili nešto slično na to. Zašto avstrijske banki? Znate, interesantno, kad sam ja objavio dokumente da Raiffeisen banka, koja je sad na crnim listama međunarodnim, da pere novac u raznim operacijama, mafijama sa Balkana i Istočne Europe, onda je Raiffeisen banka protiv mene pokrenula cijelu javnu kampanju da sam ja krivotvorio te dokumente, da je to izmišljotina, da to nisu pravi dokumenti, da nisu autentični. I naravno svi su jedva dočekali da me napadnu. A ja sam rekao, čekajte, pokazat će vrijeme. Nema, ja se ne bojim, ja sam dokumente provjerio. I evo, vrijeme je pokazalo da je to sve bilo točno. Zašto austrijske banke? To je ono što je mene zanimalo. Zašto su na vrhu svih tih hijerarhija, tih operacija financijskih na Balkanu, banke iz Austrije? Jer nije bilo neke logike. I onda je meni rečeno, Joža Manolić mi je tad rekao, to ima detaljno ovdje u knjizi, opisano, Joža je meni rekao, to ti je šifra Waldheim, Kurt Waldheim. Šifra Waldheim i provjeri šta se tu događalo sa dokumentima koje je imao Budimir Lončar. Kao zamjenik saveznog sekretara inostranih poslova u Beogradu, još Jugoslaviji. Koga biše Makedonec od Lazar Mojsov, ako ne se laže, ministar za nadvršnu. Tako je. I sad šta? Dakle, u vrijeme kad je Lazar Mojsov ministar, odnosno savezni sekretar, kako se to zvalo, vanjskih poslova, šta se događa? Jugoslavija povlači iz UN-a, ali na način, ne na legalan način, jer to nije bilo moguće, nego jednostavno je nestao dosje koji je Jugoslavija prijavila, a odnosio se na Kurta Waldheima i druge, za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Na Kozara. Tako je. I ne samo na Kozari, ali i na Kozari. Šta se, dakle, tada je Kurt Waldheim generalni sekretar UN-a, a nakon toga Kurt Waldheim odlazi za austrijskog predsjednika. Zapravo, u cijeloj toj aferi, koja je bila aktualna i u Austriji, i ona je pogotovo u vrijeme predizborne kampanje tada, kad se Kurt Waldheim natjecao u Austriji, bila aktualna. Koga je zaštitio? Mojsov i Budimir Lončar. Ja sam dobio dopis, znači pismo, koje piše Budimir Lončar. To ima detaljno tu u knjizi. Budimir Lončar piše, sklonit ćemo dosije Kurta Waldheima, jer nam u buduće, a to je kraj 80-ih, jer nam u buduće može biti od koristi. Šta je Kurt Waldheim u trenutku kad Balkanci, znači kad svi otvaraju prave aranžmane s austrijskim bankama i kad se otvaraju te kombinacije? Pa Kurt Waldheim je tad predsjednik Austrije. Njegov čovjek, njegov ključni čovjek je Alojz Mok iz njegove stranke. Ministar vanjskih poslova. I vicekancelar. I vicekancelar. Ko dolazi ovdje i u Beograd i pravi aranžmane? Alojz Mok. Sa Makedonska republika. Alojz Mok su Vasil Tupurkovski. Tako je. Pravi prvi dogovor za dogovor pomoći Makedonije i Grcija. Da go smenim ime to. Tako je. Dakle, prvi koji je napravio aranžman oko priznanja Hrvatske, Slovenije i Makedonije pod makedonskim imenom sa Vasilom Tupurkovskim je bio Alojz Mok. Znači, to Австрия се уште не е членка на Европска економска заедница Европска унија. Затоа всушност се окупува, си го заработува местото да биде примена во Европска економска заедница. Ali vidimo, to ništa nije bilo slučajno. Oni su držali Waldheima u šaci i Waldheim je svoje ljude zadužio da se taj posao odradi. I kad sam ja dobio te dokumente, zahvaljujući Manolićevim vezama, onda je stvar postala jasna. Pa naravno, nećeš sakrivat novac tamo gdje nemaš nikog u šaci,
jer onda će te prevariti. Mislim, možeš ostati bez tog novca. Ali ako to radiš tu, gdje imaš predsjednika, vicekancelara, gdje ti svi garantiraju, gdje imaš zapravo sve u šaci, ti si na konju. Manulić je isto delna ta ekipa na tajnih službi. Da, Manulić je bio, da. On je jedan period ili premijer na hrvatska vlada. On je bio, znači, i u tajnim službama bivše Jugoslavije, i OZNI, i UDBI. A kasnije je bio prvi glavni tajnik HDZ-a, znači drugi čovjek uz Franju Tuđmana, i bio je jedan od prvih, drugi premijer Hrvatske. Prvo je bio Stipe Mesić, pa onda Joža Manolić. I podosno dojde Franjo Gregurić koji je na Astra. Nakon toga dolazi Franjo Gregurić. To je široka vlada, zajednička vlada. Tako. Вие го винувате Месиć kada 96 година подготвува атентат на Фрањо Туđман. Месиć и Манолиć се на иста екипа, Будимир Лончар. Нели тоа е таа екипа на луѓе што се дружат? Pa oni su, znači taj plan likvidacije Tuđmana je bio, ja ne ulazim da li je to dobar plan ili loš plan. Znači činjenica je da su oni to planirali, činjenica je da je to planirano sa njemačkom obavještajnom službom i recimo tu je sa njemačke strane koordinirao njihov vrhunski vojni kontraobavještajac, tadašnji, iako je tad već u godinama, ali brigadni general Paul Albert Scherer, koji je vrhunski igrač. Paul Albert Scherer ovdje na teren šalje, on je, ja mislim, bio pukovnik po činu, Mihaela Libiga, koji radi u jednom odjeljenju BND-a u Wiesbadenu. I Libig dolazi ovdje i organizira mrežu koja bi bila podrška tom planu likvidacije Franje Tuđmana. Ono što je bio problem, što oni nisu dalekosežno vidjeli, da je tad maknut Tuđman, ne bi došlo do promjene vlasti, nego bi vlast preuzeli Gojko Šušak i tvrdolinijaška ekipa, znači još gore bi bilo. I to je ono što dalekosežno nisu ni Mesić, ni Špegelj, ni niko od njih vidjeli. Šta će se dogoditi ako se taj plan realizira? Nije problem u Franji Tuđmanu, ali problem je što ćeš dobiti ovog Sotonu Gojka Šuška, koji je apsolutni mafijaš i kriminalac i ubojica. Znači imat ćeš najgoru moguću kombinaciju. Ta ekipa na Mesić, Karamarko, taj уште мокна во HDZ. Томислав Карамарко, нели, кој беше министар за внатрешни работи, па шеф на HDZ, вице-премиер на Hrvatska vlada. Tako je. To je ekipa koja je, znači, HDZ od početka, nažalost, bio organiziran kao, s jedne strane, kao politička stranka koja se koliko toliko legalno i legitimno bori za vlast, a s druge strane su bili organizirani kao tipična mafijaška organizacija sa svojim paradržavnim aparatom. I to je ono što su zapravo organizirali Karamarko i ekipa u pozadini još od 90-ih godina. Karamarko je vrskata so Aleksandar Vučić. To je ta... Tako je, to je ta veza koja funkcionira i danas bez ikakve greške. Sašo Mjalkov, bivši šef na makedonskата služba, Grujevski. Tako je. I to je ono što niko ne razumije ovdje, jer je teško razumjeti. U svijetu kad neko ode s neke funkcije, on, osim što naravno ima neki utjecaj, ali tako i uvažava ga se i tako dalje, ali nema realno nikakvu moć. A ovdje nije tako. Zašto? Jer uvijek imamo taj paralelni aparat. Sistem, tako je. To je doslovno paralelni sistem koji funkcionira bez obzira na to ko je negdje na nekoj hijerarhijskoj funkciji javno. Država vo država. To je još i gore. Jer taj paralelni sistem koji ovdje funkcionira je ono što je povezano međusobno i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i u Bosni. Dakle, oni međusobno su povezani. I oni su ti koji su onda povezani sa organiziranim kriminalom koji u nekom trenutku štite ili ne štite. To je sad stvar bukvalno poslovne procjene. Da li neko u jednom trenutku treba ili ne treba, pa ga se odreknu. Dobro, ko je mozak na cijelata ta operacija? Ko je mozak čitave te operacije? Pa godinama je jedan od ključnih igrača bio Franjo Gregurić. On je sad već dugo u penziji i tako dalje i vidi se da taj sistem
više nema te ljude koje je nekad imao, koji su bili umreženi i koji su mogli funkcionirati, tipa Gregorića, tipa ne znam, raznih drugih ljudi koji su ipak na jednoj drugoj razini funkcionirali. Sad im to stvara problem. Tu se vidi da nema neke ozbiljne koordinacije i oni prave greške. Jer da je ozbiljna koordinacija, vi ne bi imali u Beogradu kriminalne grupe Velje Nevolje. To je smiješno. To je ispod svake razine. To nekad službe nisu tako radile. Bili su ozbiljni igrači. Bile su arka, no to ne može da go pravi, to što go pravi Velja Nevolja. Može da dive u Germanija, može da dive u Belgija, tam ne bu... Tako je. A vi vidite da oni sad rade probleme jer naprosto nema taj koordinacijski dio tog sistema im sad šteka. Tu nešto nisu najsretnije riješili. Modelotna organizacija. Tako. Ovi što je Boljkovac, ovi beše prv ministar za vnatrešne работи. Ovdje, da. To je kum na Željko Raznatović Arkan. To je ima krstano Željko Raznatović Arkan. Da, oni su bili, tu je, i on je bio ministar kad je Arkan pušten na slobodu. Znači, Boljkovac je bio ministar unutarnjih poslova. Je se Bregana tuka, samo Bregana, to je graničan premen tuka, ta kasarna živjeti. Tako je. I kad je Arkan uhapšen, ovaj je bio ministar unutarnjih poslova. I Arkan je tada pušten. Iako Manolić tvrdi, i to jeste negdje tako, da je puštanje Arkana na slobodu tada naredio osobno Franjo Tuđman. A to ne isključuje ulogu Boljkovca u tome. Дека бил кум. Tako je. Александар Вучич не ви дозволил да влезете у Србија. И тоа траеше минатата година. Вие најавивте како ќе ги лажира, условно речено, изборите. Каде ви е конфликтот со Александар Вучич? Како доаѓа Александар Вучич така брутално да трни кон вас? И зашто вие всушност го обвинувате Александар Вучич? Pa naš sukob je prije svega zbog Vladimira Cvijana. Znači, taj sukob je negdje, ajmo reći, razvio se nakon što je otkriveno da je Vladimir Cvijan ubijen, odnosno nakon što je pronađen mrtav u Beogradu. A sve ovo drugo što je uslijedilo je bilo čisto zbog mojih novinarskih istraživanja. Dakle, on nije čovjek koji je naviknuo na to. Naučio je da tamo kontrolira sve, da može kupiti svakog, da kad nekog nazove taj neće nešto objaviti i tako dalje. Nije naviknuo da se jednostavno može o njemu... Добивавте много обвинувања на сметка на Александар Вучич, на сметка на братот на Александар Вучич. Никакви снимки на јахти тука на Јадранско море, ако не се лажам, луѓе од Задар кои учествува заедно со братот на Александар Вучич во некој договарање на бизнис и такви работи. Pa, Aleksandar Vučić se često hvali svojom vezom i dobrim prijateljstvom sa turskim predsjednikom Erdoganom. To često naglašava kad god mu neko kaže ti si, ne znam, protiv Bosne, on kaže moj prijatelj Erdogan i tako dalje. Međutim, znate, ja sam imao uvid u materijale kako je došlo do te veze. A to je da su Vučića sa Erdoganom povezali Hrvati i Albanci. Znači, putovao je jedan Hrvat koji ima opet veze sa talijanskom mafijom iz Zadra, odnosno iz Pakoštana, Branko Bungur. Dan danas je živi, on to dan danas radi. Dakle, Branko Bungur je sa Čekuom, Agimom Čekuom, je vodio brata Vučićevog, Andreja, na sastanak, na prvi inicijalni sastanak kad je bio, sa Erdoganovim sinom. Onim istim Erdoganovim sinom kojeg se optužuje za međunarodno krijumčarenje narkotika i tako dalje. I taj sastanak je održan u Istanbulu. Sad možete misliti, gdje te informacije procure? Pa procure na banalnim stvarima, jer se taj Bungur kreten hvali nekom kojim pokazuje sa mobitela fotografije tog sastanka. I onda ni ne vodi računa ko je sve tu prisutan i tako dalje i tako dalje. To je bio inicijalni sastanak. Nakon toga kreću
Erdoganovi poslovi i interesi preko Srbije, preko Hrvatske i Bosne su već išli. Znači preko Zadar. Tako je. Zadar je ključna točka. To nije slučajno. Zadar je još od 90-ih ključna točka. Dakle, bio i za narkotike i za sve. Jer je veze za narkotike nisu išle Zagreb-Beograd, nego Zagreb-Zadar-Beograd. Kako? Tako što je Živko Šarić, što su se šalili u tadašnjoj Krajini, da je on ministar ekonomije u Sjeni, SAO Krajine. On je u Kninu bio zadužen za kontakte sa hrvatskom stranom u Zadru. I onda su se tako dogovarali brodovi, dakle vojnici koji su ratovali u tom trenutku sa vojskom Krajine, su istovarali kante narkotika sa brodova u Zadru da bi ih prevažali za Knin. I onda je to išlo iz Knina za Beograd i gdje je već trebalo. Pa za Bosnu, pa tako dalje i tako dalje. Dakle, to su veze koje funkcioniraju od tada, nije to od jučer. To je zadarska mafija, vi je така je нарекувате задарска мафија. Tako je. Agim Čeku je iz Zadra. Agim Čeku, koji je podasno stanova šef, načelnik na tako je, Agim Čeku je zaštiten korpus. Tako je, Agim Čeku je bivši premijer Kosova. On je danas u Zadru, njegova žena je iz Zadra, on živi danas dole. Dakle, to ništa nije slučajno. Смотри, Домагој, имаше 29. ноември едно убиство во Скопје. Човекот сика Љупчо Палевски Палчо. Беше председател на градски одбор на СДСМ, прави своја партија која се нарекува Десна, брутално убиство. Значи не по бројност толку како Рибникар, но по самата суштина, содржина, значи ја вознемири македонската јавност како ништо досега изминатите 10-15 години. Тој Љупчо Палевски Палчо живееше во Задар. И мораше поради таа задарска мафија да го напушти Задар, но некоја меѓународна потерница за некој долг беше распишан. Го апси Србија пред короната на Белградски аеродром за пат за Москва, па го екстрадира у Хрватска, па го подмирува долгот, се враќа назад во Република Македонија. Кога го прави убиството, оди во Белград, претпоставам едната варијанта да оди во Хрватска, не успеа да се договори, се враќа во Турција, го апси турската држава, барање на Интерпол, и сега Турција не го испорачува, не го екстрадира назад во Република Македонија. Но кога ги слушам овие работи кои кажувате, Задар, па Белград, па Хрватска, па Турција, луѓе на Ердоган, Турција, и зашто не го испорачуваат, мене ми се сосема јасни работите. Тако е. Па велика веćina Albanaca koji su na području Zadra dolaze ne toliko sa Kosova koliko iz Makedonije. I to nije slučajno. Zadar, jer Istra. Tako je, Istra. To nije slučajno jer to su tokovi, naprosto treba pratiti tokove narkotika, kako idu, kuda idu narkoputevi danas. To je to. I bez tog pokrivanja linije, naravno iz Turska, pa Albanija, Makedonija, Kosovo, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, BiH, bez tog nema narkotika u Europi. To je ta linija. Tako je. I ona danas ide bolje nego ikad. Ona danas funkcionira bolje nego što je funkcionirala u ratu. Kad je idealno funkcionirala, ali danas još bolje. Dobro. Zašto? Jer ta logistika funkcionira. To sve funkcionira. Зошто Вучич, како што вие го винувате, би губил тој Владимир Цијан? Тој беше подпредседател на неговата партија. Pa zato što je Cvijan znao za sve te dogovore njegove sa mafijom. Jer je sve inicijalne dogovore sa mafijom dogovarao Cvijan u ime Aleksandra Vučića. Jednostavno je znao previše. Znao je koji je dogovor sa Stankom Subotićem. Znao je koji je dogovor s Albancima. Znao je šta je Vučić to dogovorio s Albancima preko Karićevih, preko tajkunske obitelji Karić. Кој од Призрен или од Печ? Од Печ. Tako, iz Peći. Znači, to je, njemu je najopasniji bio možda Cvijan, jer je neposredno bio na tim dogovorima, na tim razgovorima. Cvijan je bio na razgovorima koji su se vodili s Albancima u Hrvatskoj
oko aranžmana sa Beogradom. I naravno da je njemu, a pritom je Cvijan vodio bilješke, prikupljao dokumente, vodio osobne dnevnike i tako dalje. I to je ono što je Vučiću bilo opasno, a nije htio zašutjeti. Koji gubiva Vladimir Cvijan? Njega je ubila ova ekipa oko Velje Nevolje. To čak nije neka tajna. Velja Nevolja je nedavno na sudu rekao neka me pozove tužilac da mu pričam ko je ubio Vladimira Cvijana. Sad vi možete imati, oni kažu to je kriminalac. Pa je kriminalac, nema spora tu, nikoga ne diže u nebesa. Ali ako tebi neko u sudnici kaže ja znam nešto o ubojstvu Pere Perića, u ovom slučaju Vladimira Cvijana, onda u svakoj normalnoj zemlji će tužilac isti tren tu osobu pozvat na saslušanje. U Srbiji se to ne događa. Vučić vi obvinува, veli Domagoj Margetić je soraботник na stranski službi, raboti za stranski službi. Pa za razliku od Vučića, ja nisam bio u ispostavi britanske tajne službe u Tavistoku, ali Vučić je. Ja nisam britanski đak, ali Vučić je. Tako da... Karadžić, da ne spominjemo. Znači, za razliku od Vučića, ja nisam pravio tajne aranžmane sa njemačkim diplomatama i njemačkim obavještajcima u Beogradu na sastancima kod Borisa Tadića. Dakle, ja jesam tajni agent. Čiji? Tajni agent javnosti. A to je da što doznam, prenesem javnosti. Kao novinar. Dobro, Domagoj, što se slučava Bosna? Tamo vojuvat Bosanci, odnosno muslimani, vojuvat Bošnjaci, muslimani, vojuvat Srbi, vojuvat Hrvati. A zad... I svi protiv svih. Svi su rabotat. Tako je. Nafta teči, droga teči, oružje teči. Tako je. Tamo su svi protiv svih ratovali, svi su jedni druge ubijali, ali nafta, droga, cigarete, kava, visokotarifne robe, to je sve putovalo i išlo bez greške svo vrijeme rata. I Kuršum nema vova, postoji li ta rafinerija vo bosanski Brod? Postoji. Tamo Kuršum, tamo nije metak jedan ispaljen na tu rafineriju. Ne. Dakle, pazi, znači kogod zna teren, granatira se cijeli bosanski brod, cijeli slavonski brod. Sva mjesta okolo su sravnjena sa zemljom. Ti kad putuješ kroz ta sela, ona su danas zarasla u šikare, a u šikarama su ruševine. Ali šta nije nijedan, što ti kažeš, Kuršum pogodio? Rafineriju. Šta nije srušeni mostovi, srušeno sve, ali šta nije nijedan metak pogodio? Cijev koja vozi naftu između Hrvatske, između Slavonskog i Bosanskog Broda. Cijelo vrijeme rata. Formalno kažu, dakle to je službeni dokument hrvatske vlade, koja tvrdi da je u januaru 1992. zatvoren naftovod iz Slavonskog Broda prema rafineriji u Bosanskom Brodu. To je službeni dokument hrvatske vlade. Kad je taj naftovod dan Čermaku 2016. godine. To je general Čermak. Tako je, general Čermak. On je bio pun nafte. Naftovod. Taj koji je bio navodno prazan. Bio je pun nafte. Čermak ga stavlja u pogon i ta nafta došla je do velikog curenja i do trovanja vode u Slavonskom Brodu. Velika afera je bila, jer su se svi pitali otkud sad na jednom trovanje vode. Jer je taj naftovod trebao biti prazan i hrvatska vlada je tvrdila da je prazan i tvrdila je da nikad nije nikakva nafta išla. Kako nije ako je bio pun nafte? A bio je. Posle Čermak stanova jedan od glavnih naftaši tuka vo Hrvatska. Tako je. On je skoro ko Inajak. Dakle, on je jedan od glavnih naftaša već dugo, ali recimo on nije bio, znači kad mi gledamo, on je 90-ih bio general Hrvatske vojske. Državni službenik zapravo. I živio je od svoje državne plaće. A iz rata izlazi kao milijarder. Pa ne štima matematika nekako, je li tako? Visoki se platite na državni službenici. Sašo Mjalkov beše... Ali ne dovoljno da bude milijarder. Da, i Sašo Mjalkov beše šefna državna bezbednost, državna plata, pa ima hoteli, ima naravno. avioni, kamioni. Ali to je, i
recimo, meni je poslije bivši predsjednik Republike Srpske, Dragan Čavić, u Banja Luci, dao službenu izjavu da je Republika Srpska nakon rata najveći dug imala prema Ivanu Čermaku. Ne prema Republici Hrvatskoj, nego prema Ivanu Čermaku kao fizičkoj osobi. Za naftu i derivate. I ja kažem, čekaj malo. Ovako smo sjedili u hotelu Bosna. I Čavić to meni, ja ga snimam. Vo Banja Luka. Da. I Čavić to meni govori, ko predsjednik Republike Srpske. I ja kažem, čekaj malo, u ratu. Kažu, da. Najveći, znači ovo je izjava predsjednika Republike Srpske i predsjednika Srpske demokratske stranke, koja je tada vladajuća stranka. Dragan Čavić meni govori, kaže, ključnu rečenicu, najveći dobavljač nafte i derivata u ratu Republici Srpskoj i ratnom SDS-u je bio general Ivan Čermak. Kako to, ako je to neprijateljska strana? A je. Formalno si s njima u ratu. Ве прашав за славонски босански брод, вика таму и ве истражувате Анте Пркачин. Така. Тој пишува нешто сега за ВМРО, за врски на Ванчо Михайлов и поранешната нели НДХ тука нели живееше и така натаму. А ви истражувате одредени 4 убиства, ако не се лажам, кои се на Србија од славонски брод, така што потекна Анте Пркачин. Prkačin je odgovoran za više ratnih zločina na području Slavonskog i Bosanskog Broda, jer je u to vrijeme jedinica pod Prkačinovim zapovjedanjem kontrolirala pojedine dijelove i Slavonskog i Bosanskog Broda. To je HOS. HOS, tako je. Da. Hrvatske oružane snage. Hrvatske oružane snage. To je bila paravojna, znači postrojba, oni nisu bili pod državnom kontrolom i spadali su u ekstremno desničarske, oni su se pozivali na NDH, imali su pozdrav za dom spremni i tako dalje. I u crnim uniformama su bili. I Prkačin tada na više lokacija u Bosanskom Brodu, u kućama, običnim obiteljskim kućama, pravi logore za srpske civile. Neke ljude su mučili, neke su ubili, neke su odveli, ne zna se gdje su ih odveli. Ali je nesporno da se to dogodilo. Dakle, ja sam prikupio svjedočanstva ljudi i tako dalje. No ne je procesuiran. Ne, on nikad za to nije procesuiran, a zanimljivo, nikad ga, ja sam sve te dokumente dao tužiteljstvu u Banja Luci, sve te dokumente sam dao komisiji za ratne zločine u Banja Luci, sad se ne mogu sjetiti, Janko se zvao čovjek, kako se prezivao, ne mogu se sjetiti, on je bio šef te komisije. Zašto Dodik, ko veliki srpski patriota, nije procesuirao te ratne zločine koje su počinili HOS-ovci? Zato što postoji dogovor. Ве тужеше Додик, нели Милорад Додик или Миле Рокен ве тужеше вас за одредени написи. On je mene tužio kad sam pisao o njegovim tajnim računima i o tajnim računima koji su glasili na sina njegovog tada. On je mene tužio za klevetu. Igor Dodik. Igor Dodik, tako je. Ja sam tu imao sve dokumente. Dakle, ja sam imao imovinsku karticu koju je Igor Dodik vlastoručno ispunio. I u kartici napisao da kod Hypo banke u Banja Luci ima tajni račun od 21 milion maraka. Znači, cirka 10 miliona eura. To je on vlastoručno napisao. Mile Dodik tad meni, ja objavim dokument. On kaže, Margetić laže, to se dijete zabunilo za decimalu. Pa ako se dijete, a dijete tad ima 18-19 godina, zabunilo za decimalu, onda je retardiran i onda mu treba oduzeti poslovnu sposobnost ako ne zna šta je 10.000, a šta je 10 miliona. Jel tako? Jel ti hoćeš, i onda sam ja pitao, dobro, gospodine Dodik, jel vi hoćete reći da je vaš sin idiot koji ne razlikuje šta je milion, šta je 1000, jer jedino ako vi kažete da je on idiot, ja sam spreman povjerovati u vašu priču, jer dokument kaže drugačije. I što pravi Mile Dodik? Ništa, on je mene tužio. To je mešan во сите овие афери тука, во текот на војната. Tako je. On je bio jedna od ključnih figura. 90-ih je bio ključan za taj šverc i cigara, i nafte, i svega toga.
On je čak u to vrijeme osnovao kompaniju u Ljubljani preko koje je to išlo. Preko Ljubljana. Tako je. Ja sam te dokumente dobio tako što je Dodik, naravno oni su svi prljavi karakteri, to su beskarakterni ljudi. I Dodik je zeznuo tog svog poslovnog partnera iz Ljubljane. Za ozbiljne pare. I onda je taj čovjek meni dao tu dokumentaciju, račune, sve popratne dokumente, to je meni dao njegov partner iz Ljubljane koji je s njim to radio. Znači, original dokumente tih firmi. Dodik je čovjek na Radovan Karadžić, za Radovan Karadžić ги правите работа или е фирма во наводници поединаc кој подосна странците го стават во политиката и го носат на чело на Република Српска? Pa on je tad, naravno, on je morao tad imati dogovor s Karadžićem jer to ne bi mogao raditi, jer bi ga pojeo mrak, ko je mogao, što kaže Dragan Čavić, bivši predsjednik Republike Srpske, niko nije mogao tad trgovati naftom i cigarama, a da nije imao dozvolu vrha Republike Srpske. Naravno da je imao blagoslov Radovana Karadžića da to radi. Ali je bio ključna osoba koja je povezivala igrače u Zagrebu, Ljubljani, Beogradu i drugdje, Mile Dodik, da bi se taj šverc radio. Jer u tom trenutku moramo znati sljedeće. Recimo, di je ta interesantna priča za i makedonska. Znači, u tom trenutku hrvatske tvornice duhana ne mogu za crno tržište proizvoditi dovoljno. Šta oni rade? General Slobodan Praljak seli tvornicu, bukvalno preko noći su razmontirali tvornicu u Zagrebu. Onaj koji se ubio, da. Otrovši spije. Tako je. Seli pogon iz Zagreba u Hercegovinu, radi aranžman sa Srbima i Crnogorcima za šverc bez obzira na ratne linije, a dio sirovine dolazi iz Makedonije. I tu su oni svi bili zajedno. I to su, dakle, ako vam kažem da je dnevno znalo iz tih ilegalnih pogona cigareta izaći i 40.000 kutija Marlbora, onda ćete shvatiti o kojim se profitima radi. To su šleperi bili. Vo Hercegovina? Tako je. 40.000. Da, dobro ste znali. Šteka Marlbora. Da. Ja imam sve njihove tablice, točno koliko je proizvođeno, čega, kako, koliko komada, sve. Po danima, po mjesecima, po tjednima. I to odike Milo Đukanović po podosnovu Italija. Tako je. Dio je išao tu, dio je išao dalje za Europsku uniju, dio je išao na istočno tržište, kako je gdje trebalo. Jer su oni imali taj biznis jako dobro razrađen. I na tome je postao Slobodan Praljak milijarder. Margitić, вие во некој од претходните интервјуа говоревте за одредено албанско лоби со потекло од Македонија, присутно тука во Загреб, присутно во Истра, Риека, Пула, Ровин, овие истарски летувалишта, дел во Словенија, оној дел што е тамо, Пиран, Пирански залив и така натаму. И обвинувате дека тоа лоби стои зад кандидатурата на Стипе Месич, дека се блиски со Карамарко. Подоцна Стипе Месич со помош на тоа лоби доаѓа во Македонија, сака да биде медиатор, кога е тој конфликт во Македонија 2001 година, да биде посредник, да биде медиатор меѓу македонската и албанската страна. On je, dakle, to je svakako i u ovom trenutku među najutjecajnijim financijskim lobijima su oni. Znači, oni kontroliraju praktički cijeli hotelski biznis uz male izuzetke u Istri. Znači, većinu hotelskih kompleksa u Istri kontroliraju oni. U Puli praktički nemate nešto što ne kontroliraju. A što je tu bitno? Jer vi nemate, danas je teško ispod radara oprat novac od droge. Teško ga je ubaciti u legalne financijske tokove. Ali još uvijek možete u turizmu, u ugostiteljstvu, nešto u sportu, u proizvodnji hrane u smislu
pekarnice, ovo ono, jer vi nemate, zapravo teško je nadzirati da li je negdje stvarno prevezeno 100 tona brašna ili je prevezeno 10 tona brašna. U turizmu isto tako. Nedokazivo je da li ste vi projekt nekog hotela morali platiti 1.000.000 ili on mogao koštati 400.000. Ko to može dokazati? Niko. Projektant kaže ja koštam 1.000.000. I tu se najlakše u ovom trenutku taj prljavi novac iz narkobiznisa ubacuje u legalne financijske tokove. A to trenutno u najvećem dijelu ide ovdje u Hrvatskoj. Tamo se ove klan Ramadani, Felix, Čazim i tako. Tako. Oni su danas ti koji kontroliraju i biznise u Istri, ali recimo gdje su oni isto tako jaki. Ono što sam malo prije rekao, na području Zadra. I Tijesa Zadar, preko Agemčeku. Tako je. I vi imate, dakle, vi sad kad prošećete Kalelargom, koja je kao glavna šetnja u Zadru, glavna ulica, duga ulica, Kalelarga, velika ulica, vama su većina lokala u toj žili kucavici Zadra i sporedno, ja, evo, idem redovito u Zadar, radim istraživanja i tako dalje, većina tih restorana, lokala, pekarnica, slastičarnica drže oni. Kako to? I vi me želite uvjeriti da to sve profitabilno radi? Ne. I da niko nego kontrolira. Tako je. Tako je. Dobro, Domagoj, ovi jugoslovenski službi poranešni, i vo Ministерство за надворешни работи, и УДБА, и војното разузнавање или КОС. Која е нивната улога, да речеме, во овие процеси? Вие тамо во книгата пишувате овој голем тајкун, Мишковиќ, кој Вучич го апси на почетокот на неговиот мандат, и ве гледаме сега се враќа, банка Интеса па ја продава, па Дженерали осигурање, па цел тој систем што е. Со Меркатор преговара. Kad Vučić hapsi Miškovića? Znači, hapsi ga FOL, u tom trenutku ja još komuniciram s Vučićem. Zašto? Vrlo jednostavno, Vučićeva bivša supruga je bila naša kolegica novinarka Ksenija Vučić i mi smo bili i kolege i prijatelji, znali smo se i ja kad bi dolazio u Beograd, Ksenija bi mene zvala na ručak kod njih kući. I nekad bi se tu zatekao i Vučić, naravno. I baš u vrijeme hapšenja Miškovića je Vučić bio tako na jednom ručku kad je Ksenija mene pozvala i meni je to hapšenje odmah bilo čudno, međutim kasnije mi je Cvijan sve to objasnio i dao te papire. Znači oni hapse Miškovića, ovo je možda predskazanje, hapse Miškovića. Šta radi Mišković? Morao je preko noći potpisati da prodaje Delta Maxi, prodajni lanac. Kome? Fiktivno belgijskom Delezu, kao velikom trgovačkom lancu i tako dalje. I posao zvuči kredibilno, zar ne? Belgijski Delez, ugledna firma, kupuje trgovačku firmu u Srbiji, zašto ne? Sve zvuči legalno. Da, zvuči legalno, ali belgijskom Delezu banke poslovne koje ga prate, znači to je ozbiljna europska firma, daju due diligence analizu i kažu ne može, Delta Maxi ne vrijedi više od 200 milijuna eura i dopuštamo najviše 200 milijuna da ga platite. Znate koliko Delez plaća? Ne. Preko 1 milijardu eura. Preko milijarda. Zašto? Pa zato što je razlika išla na druge strane, između ostalog i Vučiću. I taj aranžman oko tog pranja novca sa Delezom je pravno radio Vladimir Cvijan. I on je meni dao dokumente. Ja vam još jedna ekskluziva, znači ja sam te dokumente o Delezu predstavio Europskoj komisiji
još 2014. godine. Znači, tad sam im pokazao, evo šta vam se događa pod nosom, imate nadležnost, jer je belgijska firma u igri, jel tako? Znači, Deleuze je u igri. Novac iz Europe ide na sumnjive račune, u sumnjivoj operaciji. Čim neko plaća 800 milijuna eura više od tržišne vrijednosti za nešto, znači da je pranje novca. I to sam prezentirao baš u Europskoj komisiji u Briselu. Nikad ništa nije poduzeto. To je Mišković. I nakon toga Mišković se oslobađa. Mišković je ministar za privatizacija vo vlada na Slobodan Milošević. Tako. To go pravi model za privatizaciju. Pa naravno. Сега има ова компанија Ананас, ли како се нарекла, што треба да биде, некоја српска или балканска верзија. Ljudi koji su, znači tu vidimo на Амазон, на пример, треба да биде некоја tu vidimo da je to taj kontinuitet koji traje od tada do sada i da je zapravo Vučić hapsio samo da izreketari. On je na isti način reketario i Bogoljuba Karića. To mi je isto, dakle, jer je isto, znači šta je Vladimir Cvijan tada? Pa Vladimir Cvijan je, to svi zaboravljaju, bio advokat i Miškoviću i Kariću. Znači, to je advokat na ovие ključni igrači. Tako je. I u svim tim sukobima s Vučićem, Cvijan je bio i jednom i drugom advokat. Тие се најбогатите српски тајкуни во тоа време. Tako je. I Cvijan nosi poruku od Vučića Bogoljubu Kariću, maknut ćemo mu optužnice, ako da toliko i toliko. I stvarno već pripremljene, odštampane, isprintane, ispečatirane optužnice za Bogoljuba Karića su kasnije maknute. Zašto? Jer je Karić ne samo dao pare, nego je i pristao napraviti određene aranžmane sa Bjelorusijom i određene aranžmane s Albancima. Jer su Albanci u Karića imali povjerenja. Ekrem Luka ili je tamo ovaj Albanec od Prizrena, od Peč? Naravno. Ekrem Luka je praktički glavni čovjek od povjerenja Bogoljubu Kariću. Pa gdje je Bogoljub Karić, kako je pobjegao za Bjelorusiju? Je li pobjegao iz Beograda za Bjelorusiju ili kako? Ne. Bogoljub Karić je prvo pobjegao iz Beograda na Kosovo kod Ekrema Luke, a onda ga Ekrem Luka transportira za Bjelorusiju. Kad je bježao. Dobro, vi Albanci imat dobri vrski so Belorusija i so Rusija. Pa naravno. Od Bedžat Pacoli, od Ekrem Luke. Pa naravno, pa to sve govori, naši ljudi su skloni crno-bijelim varijantama, a Rusi su pravoslavci, oni su protiv Kosova, oni nemaju s Albancima ništa. Ma jok, nemaju, ima Djed Mraz. Da. A svi znamo, evo ovo što ste sami rekli, dakle, Bedžat Pacoli, Ekrem Luka, cijela ta ekipa. UČK koja je finansirana. Tako je. Albanski redenta, Kosovo Republika, to se projekti koji se od Rusije finansiraju. Naravno. Pa otkud je veliki dio oružja UČK dobivala, nego od Rusa. Pa dobro i Hrvatska dobivаше oružje. Naravno, isto od Rusa. S-300 vo vremen na vojna su Srbija od Rusita. Tako. I danas taj isti čovjek, to vam je zgodno, danas taj isti čovjek koji je donio S-300 iz Rusije u Hrvatsku, HDZ mu je prodao tvornicu oružja u Vitezu u Bosni i sad on u Bosni proizvodi oružje koje šverca Ukrajincima. Prodan Ukrajincite. I opet HDZ-ov čovjek zarađuje na ratu. Pa dobro, i Vučić беше faten. Дека Srbija prodava oružje na Ukrajina, pa to se pravdaše. Дека не je taka, дека tije ne znat kada će završiti. Da, ma niko ne zna otkud. Sve balkansko oružje cirkulira od Sirije do Ukrajine, ali niko ne zna kako. Do atentati tamo na 11. septembri, tako. Ali niko ne zna kako i otkud. Ovo je Srpski Telekom. Arena Sport, site tije sportske, tam se pari koji se frljeni, koji go pokriva cel prostor na paranešna Safa Jugoslavija. Велат мезимче или љубимец на Александар Вучич е тој Српски Телеком. Многу ми навела дека може и има некоја капитална контрола поврзано со Српскиот Телеком. Кој е приказната од Српски Телеком? Oni to kontroliraju preko tajnih računa. To je ono što ja govorim godinama i niko to naravno ne smije dirat. Ali to je napravljeno vrlo lukavo. Znači, oni su cijelu vlasničku strukturu prebacili na povjereničke račune
na skrbničke račune, pardon, koji glase na broj. I sad, taj skrbnički račun, koji je broj 83271... Šta je to skrbnički račun? To je kao povjerenički račun. Recimo, vi otvorite u banci skrbnički, odnosno povjerenički račun, preko kojeg kontrolirate svoje vlasničke udjele u Telekomu. To ke nas go narekuvat akciji na donositelj. Znači, dolazi čovjek, ima akcije na upravni odbor ili na skupštinu akcionera, samo deponira tamo i otprilike tako, otprilike nešto recimo, da pojednostavimo. Da postavimo. Tako i on kontrolira danas u potpunosti ne samo Telekom, nego mnoge druge poslovne operacije. I to čak nije nemoguće dokazati zapravo, jer u suštini se može identificirati ko barata, jer oni na skupštinu moraju poslati nekog s punomoći da nastupa u ime toga. Znate, ja sam to jednom u praksi doživio jer tu je u toj mreži i Zagrebačka banka. Ta mreža. Tako je. I oni tvrde da je Zagrebačka banka, jel tako, u vlasništvu Njemaca i Italijana. Jel tako? Sad, evo, recite vi meni, kolega, ako su Njemci i Italijani dali milijardu za Zagrebačku banku, hoće oni poslati svog predstavnika Njemca i Italijana da bude na skupštini? Apsolutno. Pa hoće. Ili će dati Štefici iz Varaždina da bude? Neće. Ja sam došao na jednu skupštinu, kupio sam jednu dionicu da bi mogao biti na skupštini. Tad je još takav zakon bio. Sad su mijenjali zbog toga. I došao sam na skupštinu Zagrebačke banke i javio se za riječ da komentiram godišnje financijske izvještaje. I počeo sam na njemačkom. I predsjednik skupštine kaže, nemoj nas zajebavati, niko tu ne govori njemački. Kako ne govori njemački, ako su Njemci suvlasnici? Ne, nema nikog Njemca. A skupština sjede sve neke male djevojčice, manekenke u minicama, nema ozbiljnog čovjeka u skupštini. Dobro. Ja na talijanskom. Kažu, jel ti nas... Nema ni Italijana. Ja se sad okrenem predsjedniku skupštine i rekao, vi znači mene hoćete uvjeriti kod dioničara da Njemci i Italijani su dali milijardu, a onda su tu milijardu povjerili da ih na skupštini predstavljaju ove djevojčice u ovim mini suknjicama, jer u njih imaju povjerenja. Pa vi stvarno mislite da sam ja idiot? I tu sam ja plastično dokazao da nema. I šta se dogodi? Ja sam njih, skupština koja inače njima traje 15 minuta. Bukvalno, oni to i gotova skupština. Samo nisu očekivali diverziju. Trajala je do 5 popodne. I oni više nisu imali živaca. Oni nemaju tog daha da to trpe. I u jednom trenutku predsjednik skupštine dioničara mene gađa fizički s nekim registratorom, kod 3 moje knjige debelim, gađa fizički u mene i pogodi me. I taj registrator padne dole. I ja sam dignuo da mu odnesem. Jel? I ja sad krećem prema stolu da mu to vratim i kažem, znate, taj je bio sveučilišni profesor, rekao, mene je sram da ste vi sveučilišni profesor. Da se ovako razgovarate. Jer ja nisam došao vama stisnuo šamarčinu, nego raspravljamo o dokumentima. A vi to više niste mogli ponijeti pa ste me fizički gađali. Znači, to je stvarno akademski nivo. Međutim, kako sam ja hodao prema stolu, listam to i shvatim šta je to. Popis tih skrbničkih računa. I srpskih, i hrvatskih, i ovo i ono. I ja tad shvaćam, zaštitari čuvaju vrata, ali to je jedina šansa da ja imam taj dokument. Sad ili nikad. A kako je bilo vruće, oni su otvorili prozor, to je bilo u prizemlju hotela Esplanade, oni su otvorili prozor da se zrači. I ja u jednom trenutku sam se okrenuo, zgrabio to ovako u ruke i skočio kroz prozor i pobjegao i bježim prema tužiteljstvu koje je malo tu niže u Gajevoj ulici, evo točno tu kad bi nastavili je tužiteljstvo. I ja jedino što sam znao da mi je blizu tužiteljstvo, ako se dokopam tu mi neće smjeti ništa. I oni za mnom i trče i tako dalje. I ja sa tim ovako među rukama uletim u tužiteljstvo, bacim se na pod i ležim na tome. I oni sad pokušavaju to iz mene iščupati, ušli su unutra.
Međutim, sad dolazi pravosudna policija i kaže šta je, ja vičem maknite ih od mene, imam tajne dokumente, ovo ono, zovite glavnog tužitelja. I oni zovu stvarno tadašnjeg glavnog tužitelja Mladena Bajića i on kaže pustite ga, šta je to? Ja kažem ukrao sam im to, nesporno, ali to je dokaz toga i toga. I oni tad njih maknu i ja sam uspio zadržati tada to, tako da sam eto i u toga došao u posjed, ali tu sam vidio na koji način oni operiraju. A to je bitno i zato jer su u tim tajnim skrbničkim računima i interesi kojim se kontroliraju pojedine vlasničke operacije u Srbiji, s kojima je povezan Vučić. Ključan igrač. Tako je. Vučić, последно прашање, бија Александар Вулин, смената на Александар Вулин, вие ја вадите аферата за Александар Вулин. Са тој вели дека ќе му обица државен удар, па не знам, ќе го менуваат, ќе го апсат Милорад Додик и така натаму и така натаму. Што се случува? Што се случува, да речеме? Вулин и Додик, условно речено, се руски играчи, нели? Вучич, кој глуми дека е руски играч, ве велите дека е во Тависток, во централата на британски служби, така натаму. Што се случува тамо? Тамо очигледно е дека е некоја драма внатре во таа структура. A Vulin je pao prije svega na međunarodnom krijumčarenju narkotika. Znači, to je priča koju sam ja objavio prošle godine u proljeće, negdje u ovo vrijeme. I tad mene srpska BIA hapsi 3 puta. Znači, oni su me 3 puta hapsili, privodili. Zanimalo ih je otkud to meni da Aleksandar Vulin ima veze sa drogom i tako dalje. Međutim, ja sam već o svemu tome bio izvijestio i međunarodnu zajednicu i pojedina diplomatska predstavništva i tako dalje. I eto 6-7 mjeseci, 8 mjeseci nakon tih mojih objava, Vulin je morao biti maknut upravo zbog toga, ne zbog veza s Rusijom. To su oni poslije izmislili da bi on ispao nacionalni heroj. Kao on, eto, zbog veza s Rusijom se miče, žrtvuje za Srbiju i tako dalje. Ne, on je morao otići zbog veza sa međunarodnim narkomiljeom, koji podrazumijeva, evo, Vulin koji se tobože bori za srpske nacionalne interese, za Kosovo, za ovo, za ono. Vulin je ključni igrač koji je pokrivao logistički, paraobavještajno, kako god hoćete, međunarodnu trgovinu narkoticima preko Srbije koja ide iz Kosova i Albanije i tako dalje. On je taj koji je s njima dilao i operativno. Tako. I zbog tog je morao otići. On je zbog tog, Vučiću je bilo rečeno, ja sam objavio tjedan dana prije informaciju na Twitteru, sam objavio, jer su bili u Beogradu i Ursula von der Leyen i američki diplomate i tako dalje, ja sam objavio jer su mi rekli, znači ljudi iz delegacije predsjednice Europske komisije su mi rekli točno šta je bio sadržaj razgovora. I rečeno mi je, dan je uvjet Vučiću, ima tjedan dana. Vulin može ili dati ostavku, ili ga on mora smijeniti. Ali tjedan dana, ni dan više. I ušte nema naslednik na Vulin. Ušte je vede. Tako je. I ja sam to objavio. I svi su se tad smijali. To je 7 dana, 8 dana prije odlaska. Međutim, on je morao otići. I onda je mislio staviti Vučić Brunu Đurana. Dakle, čovjeka koji je opet povezan i sa Karamarkom, i sa hrvatskim službama, i sa ovima u Makedoniji, i sa ovima u Bosni. Opet čovjeka koji je jako dobro umrežen i koji je naravno i u njegovom kriminalu, tamo u Srbiji. Međutim, kad sam ja doznao da treba Bruno Đuran biti imenovan, onda sam opet objavljivao detalje o Bruni Đuranu, čime se Đuran bavi, što radi, za šta je sve zadužen, na koji način je u tim mrežama pranja novca i tako dalje, i na koji način je on sudjelovao u reketiranju pojedinih tajkuna, jer je on bio na nekim tajnim sastancima sa Cvijanom, kad su recimo ucjenjivali Todorića i tako dalje. I na kraju se Vučić našao u situaciji, a u sve te objave na Twitteru, u velik broj objava, sam tagirao i američke diplomate i europske diplomate i tako dalje, da budem siguran da će oni to vidjeti. I na kraju se Vučić našao i pred opomenom da ne može biti ni Đuran. I onda je imenovao ovog sadašnjeg vršitelja dužnosti.
Đuran go apsi Jugoslav Petrušić. Tako je, a bili su zajedno prije. Zajedno, pa go apsin, ili to je delna ta ekipa. Tako. Đuran li je сега човекот кој го убеди Jugoslav Petrušić да биде добар, да работи за Александар Vučić? Tako je. Đuran je, ne samo da je vrbovao Petrušića, vrbovao i mnoge druge da bi radili za Vučića i njegov režim. Сега ги пленат, им ги бришат овие сметки што ги имат и Додик и Vučić и така натаму. Што ќе се случи, еве, последно прашање, толку ли е, заврши ли медениот месец на Vučić и на Додик? Pa sad ćemo vidjeti. Međunarodna zajednica evidentno stišće Dodika zbog kriminala i zbog svega. Njima su sad blokirali, ne samo blokirali, ukinuli su im sve bankovne račune Dodiku i njegovoj mafiji u Bosni i Hercegovini. Znači preko noći jednostavno su im ukinuti, izbrisani računi. Oni se sad nalaze pred najozbiljnijim sankcijama koje su ikad imali. Tu su i Vučićevi ljudi poput Zvonka Veselinovića i tako dalje. Zvonko Veselinović mu ги лажира изборите, така? Tako je. Тој инженерингот му го прави на изборите. Pa ja sam mjesec i pol Така е, на Твитер. prije nego što se pokazalo krivotvorenje izbora, objavio cijeli plan. Znači ja sam detaljno plan objavio mjesec i pol prije. Koliko glasova će krivotvoriti, točno toliko je ispalo, na koji način, otkud će voziti ljude, sve sam objavio. I još sam podnio prijavu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu u Bosni i Hercegovini, SIPI, da Milorad Dodik u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem planira u drugoj državi uz pomoć državljana BiH krivotvoriti izbore. Podnio sam službenu prijavu. Mjesec i pol prije nego što su krivotvorili izbore točno po tom modelu. Кој им е Звонко Веселиновиć? Zvonko Veselinović je čovjek koji je sa Radojičićem jedan od glavnih operativaca za Kosovo, za kriminalne poslove na Kosovu u Vučićeve. A sad je u zadnje vrijeme jedan od ključnih Vučićevih operativaca u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, i taj koji odrađuje mu te prljave koje Radojičić je ova afera Banjskan ili manastirot, upadot od teritorije na Srbija na teritoriju na Kosovo. Milan Radojičić. Tako je. A Veselinović je njegov drugi čovjek. Znači, čovjek do njega. To je pravi operacijata Srbите od Bosna da glasat na izborite, posebno vo Belgrad. Preko stanovi, preko autobusi. Ali ne i samo to, nego i on, recimo preko Veselinovića, kontroliraju rudne projekte, rudarske projekte u Republici Srpskoj, koji su multimilijunski, recimo sad, masu ruda koje se kopaju u Republici Srpskoj ilegalno, potpuno ilegalno, bez carinske kontrole se prevoze iz Republike Srpske u Republiku Srbiju. Bez ikakve carinske kontrole. Dok mi pričamo, kolega Vasko, tegljači ilegalne rude koja se kopa u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini prelaze bez carinske kontrole granicu Bosne i Srbije i ulaze u Srbiju. Ja sam objavio registarske tablice, fotografije, podatke u kojim mjestima, jer recimo sami Srbi u Republici Srpskoj su se pobunili protiv te pljačke tih rudnika koju provodi Vučićeva ekipa u Republici Srpskoj. Iza svega se krije biznis. Iza te priče Srbi, Srpska, Republika Srbija, Republika Srpska, zapravo je Vučićev i Dodikov biznis. Njihovi, uvijek je biznis u pitanju, uvijek je lova, uvijek su interesi. Sat и 23 минути. Веројатно одговоривме на многу прашања, но нешто ќе оставиме и за следната емисија. 700 страни книга, каде што сите овие работи што кажавте ги има во оваа книга и уште милион други работи. Може да се нарача, како што рековме? Tako je. Može kod mene, znači na Twitteru ili na Facebooku, bilo gdje. Ljudi me nađu, može i mailom margetic.necenzurirano@gmail.com. Znači, ljudi se jave i naruče knjigu, to je najpouzdanije. Да сте жив и здрав, многу среќа, здравие. Фала Васко и велики поздрав. И да се видиме некоја следна прилика во Загреб. Такоđer. Фала многу. Фала.